Chamana kab Jehovah, kimeje ke gora goin baraindo gitoror Jehovah engugini. Amuga gone kasarta so kabit ke tuje go gen kigat ke agegas agoba tuge tab Jehovah na ngalalwe ngalal jin sabo nekyo go gurech kole no bwala go kyo so kabit ke go kweta genge. Igi ganyi ga tab ke do Jesu. Arame je ke tajak so kabit kinet ke to ngugini. Kitindai metitab kanetisiet nebo lesson nebo sisit nemwoe kolen kayamiset eng Sinai. Igere ile kaki tulwetab Sinai kebendi banda, kebendi Kanan. Kebendi kakwautiet kebendi emetab Kanan, lagokab Israeliek. Kenai kele ki lagokab Israeliek chebo nguno kebendi kakwautiet kebendi Kanan nebo kipsengwet. Ko yeinetigei akobo bandab Israeliek inetkei ak ikerkei ak ichikilkei akobo bandang'ung yewendi kipsengwet emetab Kanan nekikochobwech kipsengwet asikobit kemeny koboto kiptaiyat koikeny. Kimeche kewech kongoi kora amu ichek cheisubech kitindoi choronokchok chechang cheisubech eng kebeberwek cheterchin tupchosyekchok. Kimeche kesoiwok ak kelechok kondoiwok Jehova akotabanak akoberurok akonetak akonyitak tamirmirienyi sikobit eng kotugul okilgilie ak keikitu tugul kibagenge asikobit kenai leu maketab Jehova akobo achek. Kimeche kewech kongoi eng ichek chekoteb tebutik. Ko eng tebutik ngiro YouTube noto kimitei ko kokimuch kewalu tebutik eng katikati nebo wikit nekokisir walunoik chebo tebutik chotok. Ngote itinye chi tebut eng kokesoman walunet kokiwal akot itinye tebut koteiteb kora. Lakini kimeche kewech kongoi amu tebutik chotok kotebei ako kokiwalu eng oret eng nwokindo ak itestai kora isich eng sirutik sitainai mising. Ngondoiwok Jehova akokonok kakuyet ne inendet nebo orit asikobit onai ng'olyondoni. Kisome kityo kele otestai okochi choronok konai akichek ng'olyondoni meboisie kityo ngon YouTube, shean koboto biik alak cheterchin, boisie walishekuk cheitinye, ngitinye chi Facebook, itinye chi TikTok, komatei boisie iker kityo ngon biik cheurerendos. Boisie koek oret neibe logoiwek chemechen. Ngoiyesta logoiwechu eng ortinwek cheterchin kou kamugetab kimnatet nebunu kipsengwet ngoboisien Jehova eng ortinwek alak tugul cheitindoi eng euneguk. Ne neitinye? Itinye TikTok, itinye Facebook, itinye ne inye neimuchi iyeste logoiwechu koba. Boisie eng oret ne inegei, mesiste. Toek kyok kase logoiwechu mechen. Ngot komi tebut komite kanisetab Seventh Adventist nenekitenen. Meiwe iteb, meiwe iwechi chi akot nebo kokweng'ung no ingen lewendi Seventh Day akilechi ne ng'alechu kotoretin akokon akot kitabut nebo lesson nekisubi amu kitabut nekiboisie koboisie ng'ony komugul. Lessonit agenge nekisire ng'ony komugul tindoi kong'etegei tabanda age akoi tabanda age ko message nekergei nekineti komugul. Neinyoru chito nebo kokweng'ung akokonin kitabuni inyoru ng'alechu kineti. Ara chamanikab Jehova kimeche ketachak kele sobit ketestai tugul ameche kindoi kiboitinik chemiteu chemeche asikobit koib kebeberwek cheterchin. Kikurno Stephen Aramaru ameche aib kebeberta nebo tai nebo Sabato ak Jumapili. Yeityo konyo Pastor Sami Chemakari koibe kebeberta nebo Jumatatu ak kwoeng kasi. Yeityo konyo Lilian koibei kebeberta nebo kosomok kasi. Yeityo koterwech Evelyn eng ng'ong'on kasi ak betutab komut kasi. Eng yekeit kasarta ne kanyor chitugul nafas kokatis ak komwa kole ibe kebeberta neu ne. Ameche kesa asikobit ketestai angesa anyun. Kitororin Kamuktaindet Jehova amu boroindo kekonech asikobit kekasit kuting'ung yeing'ololwech Kamuktaindet ak ing'ololchini sobonwekyok. Nyoiwekat eng kirwogikyok ak nesire tugul inyite tamirmirieng'ung sikondoiwech akonetech eng kekoshek tugul asikobit keityi imanda tugul nemite ng'wering'ung etyo kotiach imanitak. Eng age tugul akase tugoni Jehova kesome sikobit iyotwech tugul itik chebo orit chebo sobonwekyok sikobit kosich olekindechin logoiwek chemechen. Yeityo keikitu eng kayanet akikanyishei akobo kaweketabkei nebo oeng. Ak yekimite banda kebendi sabarit nebo Kanan nebo kipsengwet nekibechobwech. Boisie nechu nguno ko kirondoik ako ngwang makeng'ung tugul amu kisoin eng Jeiso netindenyo. Amen.
kange ngalal jamane ko Jehova kele tulweta ka miset en Sinai inet ke ger ngal jana go ne leson en tabuta ko mangu tamanak sol ga teni ko ngwane ak agoy lo ame dinga so man nitok agenge asobit ke giro gele tosle daga gamo wi Jehova en yutok nitani ko burget do ne ginetige en be tabran ko mangu tamanak sol ga teni ko ngwane agoy lo ale gyo ger git ne ga ya misri ako wuye kaya ka sana nak kababay ka si jinik amutwa ubonjo engna taga nyon ngoto ka sikuti nyuman ako rip ka misen nyu oye gwanyo ngane chamane kyo iman keita bana tin eng dik tugul amu nenyu ngon gomogol ngalion na jamane ka Jehova ko katebene lesson ke ger ke gone kita genga na gone ja challenge nakale kimut Jehova lagab Israeliek kumang engemeta Misri kongin komut ko kimut yebono tos ngete begarani agende je kimut yebono kile jini kimut ano ke moy tugul ga walu gelen kimut lagab Israeliek ko komut kanan mami teji ne ma moy golen kimut lagab Israeliek Jehova komut ko takki emetab kanan emetab ka Misri engemane ko ngisuk yo kada fegali ana no na tutta emet ang mabisha ga emet ke moy gelen way iman ngal yada nato lagan ngiwe ori ko to yigerile angu wawalu nen yo komi barak na ma jutori ko me jogo mo we joba mi sin ko jutori amane ago anno olegi mutla ga Israeliye enyo ko mo we suruteno na ga giso man engo teni kwangwan kulle tabara solo teni kwangwan ko mo we ngali ando kale yo ger gi te kyaji Misri na boy ako ye kya ga na bak kya ga sana nak kaba bay ga prestige nik a mutwa o bonjo so Jehova ko gi mo muti la ko jab Israel le len ga mu ti ataba nan da yumba kanan kale ki muti Jehova la ga Israel le ko mutin ge engni tagi ko ki muti ge Jehova la ko jab Israel le ko bonji Jehova ma kele kemut ko tabang tiongon lagane asobit ko tebe eut agrubaitam Jehova ego sektokon kalle enyu ngeger ago ba Jehova go mutula Australia ago emeta afkanan age magele gimutin gay himo go mutuba gimutin gay ngeger Jehova ko tunda ta tutet na ba go sarki ki ko sero la go mutula ya be Australia kyu ko gimutu go re tab sarunet ko makindu ko kemya jen egna to gemut ko mutige asobit kurit ago ngetin ago bay egna ta ngere Jehova ko Jehova nagi ko cham la go jab Israeliek ak ngap ko cham ko gasi ndire kwa akwa go mut la go joto ko mutige keger Jehova go jenga gutenge kyo negalle Jehova ko jenga gutenge kyo to go mutige kin ko mi mite la go jab Israeliek go tuang na tet da ba Misri ko mi gutenge kyo tag na tuang na tet na ba bunyo setani ne ulungani gembo yok pet ko jenga na me kono Jehova yaga tugur ke tin yogo nyo alle ko nyon jo amutini ge ngigere ngata bota bin tawnet igere Jehova ko ine ne taw guset ko tugur gole no bwa okwe yiga so ko ine ne gina tay nyogo jenga la absere yo le jin Musa wiri muto ka chen Jehova Musa it ko mu la absere le ko bwa enyu kegere Jehova ko tunda ta tutet ne su ko be ka ko utena tay ko jengi to go mutige giro ga gin ka buti tanga mu tab ka beden engata botam nga mutte engene ne ta une so mo kaite ni so gol kala go gura nyun Jehova ga mukten ti jota go lenji emiano kinga go but Adam ko buti tenge to aga kom lo ya ko ngete ne ko ji awa akwam ago yerge go bitaji ngor go go nge lagane magingen ge lagi taw nyege ago uyo
lakini ki Jehova inendet akitokotoy kokur kolechi Adam imiano keker Jehova koibe kebeberta netai kakwautiet netai nebo kokur chito kokurchigei kimokokure Jehova Adam kokurei komeche kong'etin kopir anan kale kikur asikobit komutchigei kowekchigei inendet notok amune singoka konai kole kakong'etin kakwam logoiyat ako kakonyorgei komite ajingor kale kowendi anyun arwetab kejir atyo kotuge kokochi sumotik ngoroik muitoab artet sokoek sumotik cheimuch kotugegei amu kikotugegei sogek iker chamyetab Jehova eng orit yuto nengon kakoek kiptengekyot chi kotieme Jehova kowekuni mang'une otwoknatet neilobototi ak nyalilda lakini kowekyin boiboiyet ak kalyetab kabwatutik ak kalyet nebo sobondo keker kora eng yu koibe Jehova kakwautiet noto no kokur kokurchinechgei eng yu kokure lagokab Israel kokurchinechgei akichek Jehova yelen obwonjo eng kitabutab Matayo komwoe Jeiso 11:28 akoi 29 komwoe kole nabwakwek tugul cheoimigei ak cheoloe tuguk chenyikisen siamung'wo kale otiny kachokinyu akonetanagei amu atala akaming'inigei eng muguleldo kale asikobit osich kamung'et eng sobonwekwok lengo nebo kipsengwet kokurech komutyinechgei yokakamwa eng taunet ale yekinetigei akobo bandab Israeliek kinetkei kora akobo bandanyo yekibendi kipsengwet yekikur Jehova lagokab Israeliek akomutyigei kokurech Jehova eng oretab Jeiso komutyeigei asikobit keiku agenge ak kipsengwet eng notok ko kale sobenyo kotiegei ole kiwolundoi kursetab Jehova tos iwolundoi ano yekikurin kipsengwet ilen ami yu kanyo ak ikonugei koyam anan tos itieche kimasi ak kimasi lagokab Israeliek ko kibwa akomong eng Misri akoba emetab otwoknatet emetab kayamiset nitok akichek makat kemong'u ak kemete kit age tugul ak kebe emetab kayamiset nekikochobwech kipsengwet eng Jumatatu Jumapili kolen eng tulwetab Sinai ne nekiyoshiji Jehova ichek yekingomite tulwetab Sinai keker kele tulwetab Sinai ko kale kikure nekile Jebel Musa ki tulwonep Sinai ko ki koindonyi ko futishek 7,497 kale eng yutok inai ile kingong'etin ame isoman kitabutab taunet eng komong'u somok ameche iker ole kakomut Jehova lagokab Israeliek ipkoit tulwet Ker akoit tulwet kakomong arawet nebo somok nito bendi nguno kokon eng komong'u somok koiteni ko agenge komwa kole akiyek Musa ak kwetab kechirek chebo kapyugoi Jethro tisindetab Midian ak ikweri ak kwet koba ong'atet komasin ak ki tulwetab kamuktendet nekikure Oreb tulwonep kamuktendet nekikure Oreb ko tulwetab Sinai kale kiimut koba ong'atet so ong'atetab Sinai yutou ole kait lagokab Israeliek ako ong'atanito bo Sinai ko ole kikure Jehova Musa kolenjin wi ibimutu lagokab Israeliek yaityo kimwochi kolenji eng koitenyi ko 12 somok koitenyi 12 eng komong'u kolenji yeimutu ichek ko kabarunet ne inae ile ka Jehova nekeyokten ko tun nyosoe eng tulwonitoni nitok korok kayamiset nekaker kakiyamis Isaac Musa kelenji tun imutu ak nyo omi tulwonitoni Ker tulwoni nito nebo eng komong'u kora 19 koiteni kwoeng kong'ololi kolen ong'atetab Sinai ole kait lagokab Israeliek ako uto lekakimwochi Musa keker kora tulwonito bo Sinai eng kitabutab Laitorinik nebo tai 19 koiteni 8 kekere kora ko yutok ole kingomwei
maotiot Elijah koloboti ko giwa awi tulwet aborep to ko giwa tulwana to basena gara na to ongata na to gara keger go ongata no emet na mite katekate nebo Middle East ak Africa yun ko ne igere ko mite ne Egypt nguno ke ko utore ke Jehova ak nesire to ko ki net ke kitagenge ne ka giger pane blog Australia ju akita ne ka mo Jehova Musa ko gimwaji ki ne gi eman ako ne gi sulda yemite logo jutulwa ne kel mitane Mount Sinai ara aski go go sulda ngal yoni gale Jehova ibone ago nyi lo suo enyu ko gi ngap ko itulwa ne Sinai ko go mise tab Jehova ne gi mwaji Musa ko gi nyige aine ke mo ajas kele yutagi ko tawne tab kay ne balaga ya ka mise ne gi mo Jehova logo je Israel ko go mangi meta Misri ko le jasi en da mana songol ga tini ko mut ko no ko taga si ko tin yo man agorib ka mise nyo kala o e wangane pororiet tab tisi tawne tab kay yutok foundation anan lume yuot nebo kasula tab ka mise tab Jehova tulwe tab Sinai negle jas ko e was pororiet tab tisi nguno nebo wowe gumoro rien ne tabana ka gi taban la waje Israel ka go man ko la winara ra itan birir ka go man ki anga te tab Sinai ago por rien daga la gi ngaga san bi ke gi mitay ago to liman de bilik ago tigi bono kano gi be gawe kwak kano gi be gawe ko ga ngel oru la Israel ka takki ga mas lo ngi mas tan ngo bone ko jo jo gawe ga bi ko na singa ga ay natia amu ki por rien de gi amu gi Jehova ne ndoje luge nga ngeje ngone manda yu ko mi ngi negri ndoy kalo ki yui speak ago ger bi gara ponguti teje ngo ngobi ju awon ngoju da nyami gere len tur nge bendi gir sangot ko te mala ay ci wala awon ngoju kun wono ko konni gi moji la go je Israel ke gera no ko boni kala ni tagne kala ko boro riet ne me la su na moni gero magar ge ak boro riyo segala boro riet ne me la su na moni pororiet ne giberte imandap Jehova kero pororiet ne kay ko ay ingon enono kale ne gibay ci Jehova asabit ko bar ci ngon ko nay Jehova ne bay man ago istaga gana monik ko mutik cejen ko katabanat ne ga misten ne batay ne ga kagalom tanyu kagiro la wajen Israel go gay a peculiar nation chosen nation ya ne bororiet ne lewena ne tabana ko baje ko mu asingi gole enga branik sisi ka jene tamani tare kolle asir kini ngatu te kyok kabo tu te kwag amure lwe kwa kala ga yu Jehova ne nywa ago ngi je pikyo yuto lo giro Jehova ko Jehova na bala Israel ko ga miste diga mi Jehova ago la go je Israel ko ga piga ab Jehova amu go ga miste diga mo Jehova ya ga sit ko ti tab Jehova to gre butet ko koni tos kingo ga sit ti mo la ngum ngatu te ga Jehova tos ki wo ga siti mula dangu aga ga siti ga botu tegu ko tos ye ga sit na ga kagma engle kele sabe nyo ko tiege o le golu nda yige so ga ngine ke gele Jehova ko ine na ne ibe ga ko utene tai ko gure jito na ta mena so gure jeng dengekto ne boyengi ko iger gele ngale tap ka misete ko takin gay saruna nyo ne gure Jehova ngore tam ngatutik ko masarwe ngatutik lakini ora ne ngatutik ko tatutet ne gay ne ba tiliandi ta kita ak Jehova ketebi ngore ne nyol ding sengot kale se gabe bertanyo ne nyolu gay aje ko ge gasi agi bonji sengot ngore tap kane
kinetesei eng kanetishet nekatau akoi yotok anan ko netebei asikobit kiketach mwalimu nerubei. Bas, karibu pasta. Kongoi eng kanetindet nekakoib kebeberta netai asikobit konetech ng'oliot. Kebeberta nebo Jumatatu keng'olole chobetabgei nekichopchigei Israel kotai konunet anan konunotiot nebo ng'atutik 10. Kangong'ololchi Jehova Musa kokakomut kong'ete Misri lagokab Israel. Kakeker kwong'utik cheechen chebo boldet nekiek maat kemboi eng koristo ak chepkosetab ong'atet akoek boldet bet asikobit kour ichek eng maat nebele bich nebo ong'atet. Kakoek cheisoinotok beek chekimong'une rwandet, kakotilil beek cheking'wonen chekibo Mara. Kakomut akoi Elim ole kimi tironok 700 sikobit koure boisiek alake tugul chebo oret age tugul. Kakomut Jehova kot kokochi amitwogikab malaikaisiek, makatinik chekibun kipsengwet ak taok. Komut Kamuktaindet akoi koit Sinai. Yekingakoit Sinai kochorgei Jehova eng kipsengwet asikobit koyai kayamiset koboto ichek. Ne kayamiset nekimoche kwai kipsengwet. Kakomut Israel kong'ete emetab otwoknatet ole kikoek mutuor ak meek kenyisiek 430. Kakoutie Jehova nga kitokobwoti kiptamirmiron. Ako kama Jehova nyokoborchigei amu eng kenyisiek 400 kokikosa kanamonik akosa cheptalelisiekab emotinwek alak. Akomoche kochorgei Jehova asikobit kobartagei une indetab Jehova ak atebenyi. Ng'ololchi Jehova Musa eng kitabutab Komong'u 19. Kakoit Sinai maweksei Musaisiek katataweksei koitet agenge akebe. Lakini ngipkomi koitetab 10 kolechi Jehova Musa, ui ole mi biik asikobit iyany ichek rani ak mutai. Angomwet ngoroikwak akochopkei akobo betut nebo somok. Monyorchingei Kamuktaindet Jehova tulwetab Sinai eng betutab somok eng taitab biik tugul. Akitilchi biik ole boch kiwotet ak olenji oripkei asimatokosta chi kosir kiwotetab tulwet anan kotwa chi age tugul kiwotenyi. Ibare age tugul anyun netwoe tulwet, makitwoe eng eut chichoto katwa, ako kiloge koik anan kemwoge pchabonik amasabe chi age tugul anan ko tiony anan ko chi. Ak yakikut ikondit nebo kuinetab mengit koek keny kotokosiche korikyi tulwet atya nyokotononso. Kakechop kiwotet nekakimar eng tulwet tugul. Kakele kibutisiek atanye karibu 900. 7. Lakini moche sikolal maat nguno nekatoi ilotik eng tulwet barak kwaldit. Akotoi nguno maat nelale nebo kwong'ut tatya kotoi tulosiek chebo ilotik. Akolal maat nguno tatya kowalak maatak koek iyeto netui nesire nikibo kobanda nekikiboisie kebele karik. Ak ngolale barak olin koliplipeni kotoi nguno kotumdagei kowendi barak akochorgei tuindo netui neu kembout, kemboi kwen akilen tui tirimis netos inamgei serut. Akochorgei ing futisiek chotok 7,000 konyo igere kochorugei tuindo akobotoni emet akolieli nebo kwong'ut. Ak yetakelen komakikas kityongon tokunetab Jehova ak ilotik. Lakini kotoi kekas nguno cheet nebo kuinet nekergei ak nekicham koboisie Nandi, kuinetab solkoita. Kotoi emet
Iya, basta. ngoriri kunet kunata ke kutei kotulei akobotoni emet komong biik nyokokoyoen kakile kotononso en taitab hemaisiek kwak ako yakikut koek kenyi otou olany tulwet ako ngolen olany kobotoni tulwet akochorugei nekatui iyeto netui nebo kwong'ut kikobotanso biik ipkolokuman kwachigei beek yani ola tugul kiririteni akobotoni tulwet akomi ilotik akocheit iriakana ikondit nekikikutei komwet ngoroik betusiek 3 koshikochopkei kechop amitwogik kechop kit age tugul kukwong'e lagok kole ne koroi kelechi chorugei Jehova nyokonyone kwenunyo asikobit kekas amu kalechi Jehova Musa kwang'alalun ako amache ang'alalun en taitab biik asikobit kokas tugetab Jehova kong'alali asikobartegei Jehova ako serious yani bo kwong'ut ng'olyondoni ne u sitimet ne ngotwa chi kiwotet kole kopele maat ako ngomana kokile ochobokei sikobit kelach en tulondok chito age tugul amat kotinyi en eut amu u chito netinye spakitab sitimet ne nginam kopelin akinye mwa kepchabet kityo sikomeng yundo amu kwarkwarani chito en yundo kosir konyalil akoi kemwoke kome sikoborok sinyeketu baadaye ki betut neimuisei betut nekichorgei torornatetab Jehova akobor Jehova kole netai Jehova ko chi nebo tetutik organized ma chi neserwetanat kimoche kotililitu ngoroik kimoche ochop korikwok kepangan tuguk tugul tatya ketonon kapchi tugul kondoi boiyot korube chepyoset korub lagok kong'ete kiboretiet akoi tuwet tatya kebwa tugul mutyo eng mutyo kokakikwen lagok akimut kot komatiny teta kot komatiny sikiriet kot komasir kiwoto ako seset kibotan ipkobotanso tuguk tugul chekimi yoto ngo kimi batainik chekimi tugul ko kisisyo kokachorgei Jehova nekiyai kipsengwet ake ng'ony chobetab kei neu nito nemokotin akot eng sobonwekyok akichek kenai kele ng'o Jehova nekeng'ololchini kotom kokonech kayamisutikchik kotom kokon arorutiet eng tulwet ko kimoche Jehova nolen Ingeresa get their attention amu eng kenyisiek 400 ko kiakoib koot kanamon akoker cheptalelisiek chebo emotinwek alak chekilendi kobo iyotet cheptalelini kobo beek cheptalelini kobo tuga cheptalelini kobo iyotet cheptalelini kile kobo kikile ng'ong'ong korot age tugul koborchi Jehova kole akamuktoindet nekiyai kipsengwet ake ng'ony chebo namuni nenamu korot age tugul makiname cheptalelin akele bainet no kobo nin arawek kobo nin lugosiek kobo nin in ne kerga kerichek chan kap kikoito kele kerichek chu kobo mokornotet chu kobo chomyet chu kobo ne acha kole Jehova akamuktoindet nekyai tuguk tugul amau bororiosiek chun alak amau kibriang'it nekingap kyoe kibriang'it chebo tuguk chekikiyoe chebo boiboiyosiek ak ne ak ne kot kibutyi tengekto aketoi kesakonam mwetab moita ak ne ak ne akang nyokachorgei Jehova koborwech kole kit nekamwa Jehova eng kayamisutikchik kotonondos manye kele baadaye kikowal Jehova ng'atutikyik kikowal sabato kong'ete Jumamos ko Jumambili anan kikowal kamuktoindet Jehova kole momake kiachekin kanamonik chacham kesoe eng kanisosiek ko maya kikitilil kit nekamwa Jehova eng tulwetab Sinai nekibotonso kot kobotonso emotinwek tugul akot lugosiekab malaikaisiek chebo oik ak malaikaisiekab Jehova ko kibotonso eng Sinai ko nikimwa Jeiso kole imuchi kosirto kipsengwet ake ng'ony amasirtoi akot kebeberta agenge nebo ng'otutienyi ingomwa Jehova kit nekamwa kobo iman akotononi akoi koikeny ndakimokou notok takimokobotoni Sinai komugul tebutiet une chobetab kei neketindoi eng sobonwekyok
yekiwendi kewenye ng'oliotab Jehova, yekinetigei sirutichu. Ako kale ne Jehova eng kitabutab Ibranik 12 koitetab 18 komwoe kole ako maoitu tulwet nekimuchi ketwa nekilolei anan eng tuindo ak mesundeito ak kipchurchuryet ak pcheetab riaget ak twegunetab ng'alek. Kot kosom ichek kole kaikai matakemwochi ichek ng'oliondonoto age tugul. Amaimuch komuita eng ng'oliondonoto kiking'at kele angot kotwa tiony tulwet keloge koik. Ak noto kitok ko kiui neimuisei kot kole Musa inendet aiweisiei ak abotoni ako kaoitu tulwetab Sion, nganaset nebo Jehova nesobei Jerusalem nebo kipsengwet ak tuiyosiekab malaikaisiek chemeitoksei ak tuiyetab biik tugul ak kaniset nebo chebo tai eng siget chekikisir eng kipsengwet ak Jehova kirwokindetab tugul ak tamirmirikab biik chebo iman chekikiyai koek neikesunotingei ak Jeiso katuiyoindetab kayamiset nelel ak korotikab iset cheng'ololi nemie kosir chebo Abel. Okero moiweishe inendet amoiwei inendet neng'ololi amu kot ko kimakichililso ichek chekiyesyo inendet yekingoteita eng ng'ony kosir netya anyun ichek ingot koistoegei inendet nekitei eng kipsengwet. Kale eng yutok yeking'ololi nguno ak kayamiset nekikwa Jehova ko mau tulwetab Sinai ne nitok kiname yaketwa. Kale ako king'ololune kipsengwet koyai kayamiset ak ng'ony ingot ko machililyo chekiingelelchi inendet neking'alal eng tulwetab Sinai. Kechilildoi ano achek cheng'ololwech rani kipsengwet kobun bolikab kipsengwet ak kecheik ak taboik ak ng'onyosiek chemaibutyi tengekto ak kekas tugenyi kong'ete kaptisisiet nebo kipsengwet. Kichilildoi ano eng betusiechu. Kebeberta nebo kwoeng kasi asiatuiyo ngot komi tebutyo anan ko kiy netese chi kosikobit kotes eng yotok. Kokait anyun kochorgei Jehova tatya koyai kayamisenyi. Ko ngong'ololi Jehova koyai kayamisoni kokamwa eng yotok koitetab komong'u 20 koitet 1. Ola Jehova nekiamutwa komong'une emetab Misri eng kotab otwong'natet. Kachorgei Jehova korok akotoi kole aneni introduction. Kicham ngotuiyo biik keleni ng'o weri takwenya lakwani anan kosubai weri ibokom ng'o ing'o. Kokachorgei Jehova akole takwenya subai ane Jehova ni ang'ololi nekiayai kipsengwet ak ng'ony. Ane nekiamutwa komong'une kotab kimetek kerionok chekibo olekinye somongchi emet nebo kayamiset. Kounotok ayamiset nemoche akonok oae amu chomyet noting'inok ak chomyet nebo tuguk tugul chekioiwok. Makikonech ng'atutik 10 asikobit koek milet nekiyoe kuyo inye kelata kiyai kele kiyai kuchoro kiliyochin koroi. Acha kiyoe amu chomyenyi. Ng'atutik 10 eng nwokindo ko chomyetab Jehova nekirong'yech nekale Jehova kiakurok omong'chi emetab Kanan katiaknatet nebo agoi kobate amu ng'ony ak tengekto nekikoit ng'ony ak Jezebel nekinyokong'em borotet amache akonok tuguk 10 che ngotorib onyoru borotet eng oret age. Eng emotinwek nguno chekikobargei eng kenyisiek chechang ko kiketegat bominik iwendi kotit ityar kiy kole kalipukan bomit ako tuguno kingap ketech ak kinde kiy kidogo nekere lakwet kou in korot nekimuchi keurerene u baby doll tap kolen konam lakwet ko bomit.
chigere jo kibo al-shabab kibo no tuklo kole Jehova yemite yaitiet ko cham ko bwone biik chebo United Nation akorotwek karit chekimuchi king'wote ole mi bomit tatya kinde kimar kele mi nemiu motwa kesire ki neu round kele motwa orno nemi yo orno nemi un orno nemi un ko kole Jehova yakai amar choto tugul ko taman bas oureren akobiren ngolo moche urerene amu kabarwon ngo motwa yu komami shida netai komechengchigei cheptolelit age kobaten anegei nebo kotoi ikas tuget kolechin kowawa kole kile ne Jehova ngeti tos logoechu tugul ko kain kikikonak tugul chu kongeni agenge ngo kararan akot dito kosir nin mi ne unye nebo ikas noto imwei inai ile kikoit kimaitet atya kole ngalen isoe Jehova kora lakini ndename ki neu ni ile ngu kergei ngu sikobwotwo Jehova nito amuche sikobwotwo amu ngu Jehova komi psengweti ya tugul ko ndakere ni abwat Jehova asa kole Jehova acha meai kot ko meai korowoto korokilen kibwote kotatun kowendi koik anan tos inam kainetab Jehova eng tangoi ilen kityo kayam inakilen kayasye nguno kole koyasye chito koboishe kainetab Jehova eng tangoi anan ko ilach ikurtoege kristianindet ama ko ilakwetab Jehova netogu atebeng'ung ibwat sabato betutab sabato irib itaban metinye kimnon ile kyawal nyokwo betut age anan iya chekuket eng betunoto kokweri ko ng'atutik 4 chetai kong'olole Jehova ng'atutik 6 chun kong'et kong'olole chito eng oret age ko ng'atutik chu tugul ko 10 kepcheune 2 chetai 4 kong'olole icham Jehova eng muguleldang'ung tugul eng kabwatutikuk tugul ak eng sobeng'ung tugul ko chun kong'et ak icham chitab kokweng'ung kou ye ichamegei amu ngot ichame chitab kokweng'ung ikonyiti sigikuk merumishei mekase myat ki nebo chitab kokweng'ung meberberishei anan iyai baornatet nebo lembech koek kasuldaetab ng'atutikab Jehova chomyet neichame Jehova eng muguleldang'ung tugul ak yekaicham Jehova eng muguleldang'ung tugul kokonin icham chitab kokweng'ung kong'ete sigik chomi tugul ak lagok chomi tugul akoi ko bororiet kokwet akoi bororiet komugul kounotok kilechi Jehova lagokab Israel kochobokis sikobit kotach kayamiset ak konunet nebo atebenyi nekanyo konyo kwenunyi sinyekinde moingetab arorutiet eng kaptisisiet nekikalechi Jehova ichek kotech sikotebe kwenung'wa itondab Jehova ako nesire ko kimache Jehova kosirchi mugulelwekwak itonato bo Jehova ak atebonoto bo Jehova tos kikoyaita mimiryetab Jehova boisiet nebo kosirchi ng'atutikab Jehova mugulelwekyok akichek ingosir Jehova makosirchi kityongon mugulelwekyok makosirchi kityongon koik 2 chelebelen ako ngosirchi mugulelwekyok ak atebosyekyok sikotok eng lagokyok eng maning'otoikyok eng ng'osotikyok biikab kokwotinwekyok ak bororiet komugul kole kikonai bichu Jeiso noto boisiet nemoche kwai kipsengwet rani eng ilotik chebo kipsengwet sikonyo muguleldang'ung nyikosir ng'atutik chotok tatya kokonin muguleldo nebo banyek netangus neng'usu tugetab Jehova koek nechobot koek rondet eng eutab kamuktaindet asikobit kekas iriaget nebo chomyetab Jehova kokursei komut chechang kobwonchi Jehova tos mi chi netinye tebut anan ko ng'olyon netesei eng kebeberta netai nekabo Jumatatu anan kebeberta nebo 2 nekabo Jukwaeng kasi tebutiet Pastor kongoi amache atesyi kole lagokab Israel kokakomut Jehova kong'ete Misri ko eng olimbo Misri ko kiisubi tuguk chechang ibwat ile kilen matilya kenamin eng oret anan kelya ko yekakoit yu ko tukotinye kimila chotok
kokait koborchi Jehova eng kayamiset nekeborchi asing'yo koborchi chomyenyi kuyo kemwa eng ng'atutik 4 anan kayamisosiek choto 4 kokeborchigei Jehova anyun kole amache keng'alal ako komwochi sikobit koistoegei chekicham kotindoi kole cham koyoe koteptoi yani kiywei biik kilyon ang Jehova ko chomyet asikakonam konai Jehova kole Jehova nekikochamech kong'ete akoi keitu yu ko yekaosich chomyetab Jehova eng muguleldang'ung ko sikobit icham chitab kokweng'ung amu simechor ngokietnyu amu kibiregei kokonech mechor amu inget ile Jehova nekinyokokonech amitwogik komakitindoi kotokokane kotanyachor ngamwochi Jehova alechi makitindoi kiy ko inendet nekonech Amen. kokonech keker Jehova asikobit kecham chitab kokweng'ung akere ale kikararan asikobit koborwech kakonech mpaka ole obendi kotebi kole lakini mpaka ini kokonech ketebi eng chomyet. Kongoi. Kokonech kokeny nebo aeng pastor keker ng'atutikab Jehova ma eng oretab kolkolget keker kuyo kakolkolit Jehova ngachek lakini keker ng'atutikab Jehova ko chomyetab Jehova nemaikesuge ngachek amu kangokonech pastor aragutietab bomit korotwek keng'ui bomit ko ngot nyikecheng'at kele oye onging'u bomit korok atya kimar kele mi bomit mitei bomit atya kele oye moityot ko chito nalechin meit ole mi bomit koboru kole ting'enen chomyet neo amu mameche kole tarusin korot kot koke sobondong'ung ako meche itiri eng kalyet ak chametab kei akoi ko nito amune sikere kanyokonde Jehova ng'atutik chu tugul chu ko asobit ketebe eunyi ketebe ole lapkei ng'atutik chep Jehova komuchame Jehova sikokonech ng'atutik chu makonech asikobit kobirenech kotany metoek kyok kole okose kakonech asikobit ketebi eng chomyenyi so kikere achek chomyetab Jehova neo nemaikesugei yekimitei keribe ng'atutik chu amu kichame Jehova makiribe asikobit kesorwech lakini kiribe ng'atutik chu amu kikesorwech ama achek cheribe ribe Jehova eng oritinyi yekitach Jeiso kokone kale wisis chokinyu kale onetanagei kale nyamnyum yero mamitei kii neileno kale pastor oye toto ngerib kine kityo ng'ale aja mainye neiribe Jeiso nemite eng oriting'ung ko kale mabute akot koto mabute sabato yeindeun tabenetab Jehova iwendi sabato yeindeun tabenetab Jehova konyamnyum chokinotok mekere kuwo nyikisen ng'atutik lakini ikere chamyetab Jehova kityo kongoi ako ngot ko Jeiso nesobe eng muguleldang'ung ko mokonyilechi menyirib anyun Jumamosi nang muguleldanyu atinye nenyunet komangen ale kotou Jeiso kiptaiyatab sobondang'ung anan inyendet kiptaiyat nebo Jeiso amu moche nyokotebi bitenyi icham komwoe Jeiso kole achame ai maketab baba ko ngonyo muguleldanyu nyokwoe maketab baba eng sobondanyu komanyo ilechi acha makiribe Jumamos muguleldanyu kongoi takomi ng'olyo age netinye tebut ko ngomami tebut age anan ko kiy nekitese atoche mwalimuiyot nebo kebeberta nebo kosomok kasi karibu kongoi eng mwalimuinik chekakondou kele kaotar kebeberta nenyunet nebo kosomok kasi nemwoe kolen boisionik cheter chebo ng'atutikab Jehova kakonetech Pastor Chemaker kakomwawech kikochi lagokab Israel ng'atutik 10 ak kakonde koek ng'atutik 2 notok kecham Jehova ak kecham chitab kokweng'ung eng chotok tugul amu kangium tugul chotok 4 ak chun 6 koborto akobo chomyet nebo Jehova ak chomyet nebo kecham chitab kokweng'ung bas rani nguno kemeche ketestai as nguno kora kero boisionik alak chebo ng'atutikab Jehova kale ng'atutikab Jehova kou yekasir chitab leson kale ng'atutikab Jehova koboru akobo atebetab Jehova kele Jehova komie kobor kole Jehova ko ng'o Jehova ko chomyet
Noto amune sikikon ng'atutik. Kimakon Jehova ng'atutik kole sikopirenech kou ye kamwawech tupchenyo Ramaru. Kikon Jehova ng'atutik asikobit koek cheribech chotok amu chamech. U lakwet no kelechi menam tait pele bich anan menam maat pele bich. Ko tos kangimwochini lakwanatak manam maat ko kaamune? Kamu kechome lakwanatak asimalal. Kou notok kikonech Jehova ng'atutik amu chamech. Ma musiket ako ngale ngechome Jehova komaeku musiket ng'atutik choto eng acheket. Ako eku kit nekararan nekiyoe kityongon amu Kristo nemi eng acheket. Ko ngomi Kristo ko kiketach Kristo eng sobenyo komaeku musiket ng'atutik chotok. Kou yekakemwa chotok ng'atutik chotok 10. Kale kou yetilil Jehova akobo iman, kou notok kararan ng'atutikab Jehova ako tililen. Kale kiyan akine Paulo eng Romanik 7:12 komwa inendet kale noto anyun tilil ng'atutiet ako tilil kayamiset akobo imanda ako mie. Eng bukuit ng'atutikab Jehova kotagunot eng lapkeiyet nekararan. Yekakiyan Jehova ko eng ng'atutik kyik keribe. Eng Mathayo 5:17-18 komwawech notok kale molen ngesoman Mathayo 5:17-18 kale molen kianyo abut ng'atutiet anan mautik. Kimanyo abut ako ayai kosulda. Notok ko Kristo Jeiso. Kingonyo Jeiso ko eng tai ko kikere kele eng arorutiet nelel ko kikikon ng'atutik 10. Ko kingonyo Jeiso kole molen kianyo abut ng'atutiet anan mautik. Kimanyo abut ako ayai kosulda amu amwowok iman ale agoi kosirto kipsengwet ak ng'ony ako masirto akot tisiet anan kiy neming'in eng ng'atutiet agoi kosulda tuguk tugul. Notok nekinyokomwa Jeiso. Ako ngesoman kora eng Johana 14:15 komwae notok kolen ngotochamo oribe ng'atutikchuk. Mwae Jehova kole ngotochamo oribe ng'atutikchuk. Eng Korintoek nebo netai 7:19 kolen mwae yotok kimwochi Paulo Yahudik. Korintoek netai 7:19 mwae notok kole makikamuratanet ako ngomakimuratan ko maki ako kerib ng'atutikab Jehova. Kikere eng yotok kele eng tai ko kikakikon kamuratanet eng betusiek chekibo Abraham. Ko kimache koborchi eng yutok Paulo kale kamuratanet eng betusiek chekibo Yahudik ak torobek ko ki kit nekiking'olole kot mising eng yutok kikere eng Korintoek netai. Ko eng yotok ko kimi atebet nekeng'ololi kila kele kerib kakimuratan. Kale eng Yahudik ko kamuratanet ko ki kit nekiboru nekibeshechin kikikochi kap Abraham ko kimache Yahudik kole keatita torobek asikobit koek chesarunotin. Ko kimeche koborchi Paulo kolech makicho tugul cho ako kerib ng'atutikab Jehova. Eng kurgani ko kimache koborchi Paulo kole Yahudik kole ngoka kosor chito Jehova komakoki kamuratanet maki kit neboru eng physical ilene chotok maki amu kakimuratan chekakimuratan ak chemakimuratan ko kikergei. Notok koborwech kole masarwech sabato nekebendi. Masarwech ng'atutik amu kergei kale imuchi chito kobwat kole yarib ng'atutik tugul anyoru kesorwo. Ng'atutik 10 chekakenetkei eng betutab rani kingen kele achek tugul ko kikelel. Kale ngokaibut ng'atutiet agenge ko kaibut chotok tugul. Ako kingen inendet nekimabut ng'atutiet notok ko Jeiso Kristo inegei nemabut ng'atutiet. Achek tugul ko kikelel. Achek tugul kingen kele mami kiy nekimuchi ngotko makitinye Jeiso komakimuchi akot kerib ng'atutik chotok. Amu kale ngokaibut akot agenge, ngokaimwa lembechek, kouwo kairumishe, kouwo kaiyai tuguk tugul chotok cho
mwoe ng'atutiet. Lakini amu eng Jeiso ko kikesarwech eng rironoshek. Amu rirenetab Jehova ko kikesarwech eng Kristo Jeiso. Komi ng'atutiet ko amu kinyo Jeiso asikobit kesarwech. Kale imuchi ityen, imuchi iyai tuguk tugul akobo ng'atutiet. Ak imuchi inai, ako kikenai tugul mi ng'atutiet. Kikere eng ole mami ng'atutiet, komite tuguk akot eng emet komami kiy. Koyookse tuguk cheyachen. Kimuchi kebar chi, kimuchi keyai kiy, imuchi ibwat emet nemamite ng'atutik cheribe emonoto. Tos une emonoto? Akot eng emoni kebendi achek komi kolen mebar. Ingen kityo kochut meting'ung ingen ile ngibarishe kone kiy nemuchi kobit. Ko eng ng'atutietab Jehova ko ng'otwet neyoe boroindo eng sobet akoteiwech kole ngisir kiwotet nikile kone nebitu. Ko ngisir kouni komi ng'oiyondit. Ngiyai kouni akot ngiwe kokait kouni ko imuch iit akot iityi meet. Ku nguni mi ng'atutik chebo emet komuch koreflectani kora ng'atutik chebo Jehova amu eng emoni ko kelen mebarishe. Ko ngomebarishe komite kit ne imuch iwe ngu emoni kemuch kebarin akinye kora. Ingen ile ngiyai ni kobitu ni. Ko ng'atutikab Jehova koborwech kole ngiyai melektab ngokaiyai bistoe ng'atutiet imuch koit kora ime. Kikere akot eng betusiek chekibo kap Adam kikekochi Jehova ngesoman eng kitabutab Taunet 2:16 kone nekikamwochi Jehova kap Adam 2:16-17 amu kikere eng yoto kele ngibistoe ng'atutiet kobitu kewelutiet anan kobitu kerkong'et eng yoto. 16-17 kale king'at Jehova Kamuktaindet chichotok kolenji imuchi iam logoek chebo ket age tugul neimoche nemi mbaret ako amat iam chebo ketit nebo naet nekinoe nemie ak neya. Amu eng betut nekeam chebo ketoto imee nemati. Kokairo kakobor eng yuto kole ng'atutiet ko ng'otwet neribech yeisir ingen ile ngiyai ni kokonech ketebe yuto kenai kele ngesir kiwotoni kobitu tuguk cheyachen. Ng'atutiet kora komwoe kora eng yoto kole ng'atutiet kou baoiyot anan signpost neiborwech ako koborwech akobo Jeiso nekinyoiwech kat tingikwokik amu inendet. Koborwech signpost ngiwe sinyen ngele kewendi ku nguno kewendi Eldoret akomite eng oret nekakisir kele ngisub orani iite Eldoret. Ko ngisub oreni komeite Eldoret. Ko tos ngibistoe ngikakinde signpost anan iwe akoi nguno eng oli ko ngap keteche ortinwek kelen okay matibun orani eng tai yo kokakeker. Ko makat ibun orani. Ko ngot ieshe akile angen orani kocham abune orani ameche abun orani iite ole iwendi meite. Ko ng'atutikab Jehova koborwech kora akobo Jeiso nekisubi. Kora ng'atutikab Jehova koboru kora kole kioit neiborun ngibitelel karon kailach suit chekuk ibitelel eng tai ako mara komayundokei mitei kamanaek anan komi amitwogik chekebishi kole ak ibitelel eng kioit kale ng'atutik koborun ibiker kou kioit. Ko ngibiro kotos inem kioit notok kamanaek chemi tokoeng'ung ngokekerat tai kong'et kotos fixen ikabiro anyun akile okay kakergei akiwe. Kotos fixen anything kale maimuchi koisto anything eng tokeng'ung kioit. Ng'atutik kou notok iborun kole kailel atya iwechi inai ile makat ayai kiy awechi Jehova nenyu anan ngiyai kiy neuni ko kailel itebe kap Jehova asikobit koisto tengekwokikuk. Amaistoi tengekto ng'atutik. Akot ndenai inai kityongon kainai ile machorsei
Mae ibetabgei, aribe sabato, anan iya chotok tugul inai ile chu tugul ko kanai, lakini kikainai ameyai komatile kiy, ingen. Kou kioit, yekairo kioit, ak kakiro ile mi kamanaek, ibiun toget, ak iiste ak ichop tai neng'ung ibinyolu. Kou notok ng'atutietab Jehova. Iborwech kole makimuchi kiy, ako ndakakiro ko kimoche kelianye, kimoche sarunet nebunu Jehova asikobit akemach Jehova kokimitech asikobit kerib ng'atutikab Jehova. Ko ng'atutikab Jehova eng iman kingen kele Jehova nekonech sarunet. Jehova nekonech kakiletabgei asikobit kerib ng'atutikab Jehova. Achek tugul ko kikelel. Kialel. Kilel. Mami chi nelen tomo abut ng'atutiet. Imwa lembech. Imwa akot ki neimeche iistoegei ko tugul ko kikebut achek tugul ng'atutikab Jehova. Ale ngibut agenge koibut tugul. Jeiso inegei nekingen kele netomo kobut ng'atutikab Jehova. Mabut ng'atutik alak tugul. He live to the standards nebo Jehova. Ko ngetinye Jehova, kondoiwech Jehova asikobit kerib ng'atutikab Jehova ak kakiro kele ng'atutik ko manyigisindo nekiloe kele makimuchi. Ng'atutikab Jehova ko koborwech akobo chamyetab Jehova. Ko ngondoiwech Jehova asikenyoru kimnatet kenai ng'atutik, kenai kele chu ko katiaknatet ak chametab Jehova nechamech simakiker kele nyigisindo mising nekimuchi kelaa. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo eng yoto? Atese kityo ale kacham karakutiet nekeboisien ingoek kerichot, ngoek ng'atutikab Jehova, kit nekipimane kou no kioi no keboisien, anan ngotimyoni kele ngipkepimanin eng lab. Ko ngipkepiman borto kole borto acha, kele kacha imyoni nebo kwong'ut, lazima kimutin wot rani. Ko makoi ilechi lab ole kapimanin, oyo kongoi to bosabe rani kabisa, borue kabisa. Kelechin acha kakipimanin kityo, ui anyun oldab chepkerichot sikekonin kerichek. Ko ngo cancer ngo korot age tugul ipiam kerichek nyeborok kelechin isakte anyun. Ibitonon kokeny kepimanin keker ngotong'etunot kiy. Nyepkonde tik kele soso kabisa itinye health ne soso nguno koisop imyeitu. Ilechi asun ng'atutiet kongoi amu kaityacha. Lakini mabun toretet ng'atutiet inegei, komwaun ng'atutiet tatyo koyokten ole mi Jeiso. Ipkonyain Jeiso tatyo kowekten ole mi ng'atutiet ipkole ng'atutiet tik soso. Kou notok ko makoi inam ilachicha kotokoba ne laba okosop obel. Anan nguno kokemwa oret ile kakolechin yun ole kebendi. Kou chito nekaesho kole achicha, tai kanai ale amyoni komi ne age, makawe gaa kityo. Anan ile ngo kararan orani, oye keiwo ngo kararan lamit anyiny, lamit ongebe okwek mami shida. Kiite Mombasa amu in kararan orani ako katokchigei kakumeka olin. Ko ngot ngomeit otos kichibak, ngalen kikiborun signboard ieshoi itoriokeni iwe komosta age ak ilen anyiny lamit nito kosir nekawendi olin. Ko notok kit nekamwawech sirutikab Jehova. Imutchinech ole mi Jeiso. Kou ye kimutyech akine kipimo nekepimone borto kole ui ole mi daktari sikoek kerichot, ngebe tas iwege nyakonfaman ale soso maimyoni. Ko u notok ng'atutietab Jehova. Kou notok maya ng'atutiet amatinye lelut ak wane notinye lelut. Ako ya ole mi Jeiso kokona kimnatet yenyokosop eng oritinyu tamirietab Jehova kwak maketab Jehova eng oritinyu. Koek nguno anyun ng'atutikab Jehova logoek chemang'une kit nekakwa Jeiso eng ane. Unotok matyem arip. Akere boiyot ake tun konyokosik konyo kanisa. Ko kichubisie boiyondoni nebo kwong'ut. Kele oye nyone bishop rani anyun, oye mechubisie. Oye komoita anyun kole oye mochubisie irakaa kole mochubisie. Akoi koit bishop nyepketech kole mokichub haraka ichu. Ngolen kasis kole kong'ung'u kityo mang'u tengekto inendet ing bortanyin kole karibegei nebo kwong'ut anyun. Kechubis kole hachubisie so. Ko amu ngolen kasis ko noto nemang'u, lakini yekawek Jeiso nemi muguleldanyi
kong kengung kinakeng'ung anan ibus iweku koristo ko Jeiso nesobe eng inye. Kou notok ma ng'atutiet netoretin. Ako kobate anyun makiwirto ng'atutioni. Ye kakonyo ko Jeiso muguleldong'ung as nyokochop sobondong'ung itebe Jeiso inendet. Ko ngiwe ole mi ng'atutiet ko kou choronok amu kaisuldae kit nemoche ng'atutiet komutin ng'atutiet ne sengwet kole twende boyotu kurget amu kaisop ibote chekakosopcho eng Jeiso. Koek chorweng'ung ng'atutiet amu eku logoek chebo tamirmiriet cheiboru kole togu logoek chekororonen chebo sorunet eng orititab Jeiso eng inyendet nguno eng oriting'ung amu mi Jeiso muguleldong'ung. Kongoi. Kongoi. Ameche aborokee en kitabutab Romanik 7:7. Romanik 7:7 komwa kole kimwae ne anyun tos tenge ng'atutiet? Achicha, mau notok. Ako kimatanae tengek ndakimako eng ng'atutiet. Amu kimatakota anai kasetab miat ndakimamwa ng'atutiet kole amekase miat. Kairo? So ng'atutiet koborwech, ko exposenech ak koborwech kole tengek ki akeistoege. Kongoi mising. Hatache mwalimuiyot nerube. Yatirishet. Kongoi noton nekelen isub ng'atutiet. Kongoi kebwotwo ng'atutiet nekakamwa Eva kole ngomerib ng'atutiet koborun abwoti olekinye kiakwerie karit eng Nairobi. Aker ale amostoe yu, yekinekit gaa cham amostoe yoto. Ko kikakiker kele matibun yu amu kikiyae construction. Ko kokeyai kokararanit, ikere bare nywee yuto kole. Ale kalya ngiwe olin kibosungukani akomi traffic chonget ale mi yun. Ale atile yu. Kialen awo koek keringet. Tai mamitei olawendi. Ngilen iwege kokakinde tikongenik kole kokanamake. Yani kiyach awegege let kole ibwat iwendi iruse korotwek chakakinde oret. Kokelen ine mat kobwa polisiek amu kitakinama eng yoto. Iker ile baka ng'atutiet koborun kolenjinin uyu ako nekararan lakini kemeche ketil kona achek. Ko eng ng'atutiet kora eng 4 kasi koborwech ng'atutiet ko kayamisetab Jehova eng achek. Ko eng ng'atutiet ngele ng'atutiet ibwoti ilen yani ngotko makero chi atildoe kuyo kiameche atildae. Lakini ngotko kayamiset inget ile kayamiset kalechin atinye kayamiset. Alechin atinye kayamiset eng inye. Eng yu kouni. Tos itil kona? Abwoti ale ngotko kayamiset eng kekere eng tarishetab kayamiset konyumnyum ako kiya Jehova eng kayamiset koborwech. Ameche kesoman eng kurgetab Romanik 2:20 akoi koitet 3. Romanik 3:20 akoi 24. Kolen ne Paulo eng yu? Kale Paulo, kale amu mami chi nekiityin imanda eng tainyi eng boisionikab ng'atutiet. Amu bunu naetab tengekto ng'atutiet. Ako nguno ko kakong'ang'ak imandab Jehova ama eng ng'atutik ne baoriani ng'atutiet ak mautik. Akot imandab Jehova nemitei eng kayanet eng Jeiso Kristo eng icheket tugul cheiyoni amu mami kabesiet. Amu kikoyai tugul tengek amaityin torornatetab Jehova. Kiityin imanda buch eng mieindanyi
eng katiaget nemite eng Kristo Jesu. Aikas makiit lene Paulo amune sikwa kong'alal kouni eng ng'atutiet asi akot ndeirib ng'atutiet ko makoi imuch kobate eng Jesu Kristo sikiityin imanda inendet nekonech kimuch kenyoru kayamiset. Kale mwae kitabut yani eng ole kisirta Musa kokesoman ko ka ng'atutiet ko ki kayamiset nekikochin Jehova lagokab Israel kayamiset. Ko kikochin kayamiset anyun amu kalechon keng'alal. Kikobwa lagochu tugul chekokikeron ko kakong'etyo kolya ipkoba kokochi nekit kele kakonugei kayan ale Jehova kikomutwech iman kikilong'une kikiro Misri kiba beek orit malukwech beek kikemong'une. Tos kikere kayamiset ile kibo lagochu ichegei amu kikimong'une Farao anan tos kayamisani ko nenyo eng betusiechu. Kakomwa mwalimuinik kole kimite oret kora kong'atet kebendi ako kale Jehova amutchinogei. Ko Jeiso ko kiwo kole awendi akaweksei nyomukok si olomite amite ak akwek. Tos kayamisani kotuko nenyonet. Tos kikere anan kikere kesomani ko ki lagokab Israel chekikakimwochi. Achicha chang kurgotik cheiborwech kayamisani nekonech kele kayamisani ko nenyo ako rani eng mising amu ki lagokab Israel chebune ong'atet ne angot ngap keteche ile tos titeb ile mi Jehova yu. Achicha mi Jehova kora tomo kometech kou yekimwochi lagokab Israel kole ami koboto inendet nekinyone nyokong'ololchin kong'ololwech eng betuni akong'ololwech kila eng yu. Amoche isir kitabutab Kirwokik netai 8:56 Nehemia 5:12 akoi 13 nekibwote ng'atutik 1:11 nekibwote ng'atutik 6:3 nekibwote ng'atutik 9:28 Joshua 9:21 Joshua 22:4 Joshua 23:5 kong'ololi akobo ng'oliot. Nito ng'oliot nekikere kele kayamiset nemwoe akobo kayamiset ne ngot nguno ngibwat ilechigei chome Jehova nebo iman ako mami ng'atutiet nekikobut kele kikosirto amu kibo lagokab Israel ichegei. Ki nenyo kora akoi nguno kotokomite tomo kobut akot agenge. Amoche akochi mwalimuinik tos kikere kele kikobut kayamisani nekikere ile kibo lagokab Israel amu kikimong'une olimbo Egypt kimikemi achek Egypt. Tos ikere ile kikobut akot agenge. Ngingere kibinda age tugul mwoe eng kitabutab Boisionik 14:15 ak 16 kole akot ye kiakoloekitu bororiosiek tugul kosub ortinwekwak akopcheitagei eng kebeberwek tugul komametagei Jehova ai baoria amu kitestai kokonech borotet akokonech ropta ak rurutik asikobit ketamdamate Jehova akecheng nga kimokolo age tugul eng achek akobwotwech eng Boisionik 17 koitetab 26 akotestai akoi 30 kole kiyai eng chito agenge bororiosiek tugul chemenye ng'ony kokakoborchi ichek kiwotosiekab meng'atosiekwak asikocheng Jehova kotamdamat tamanab konyor nga kimokolo eng age tugul eng ichek. Kounotok ko mametogei Jehova. Tatyo kora komwoe eng kitabutab Ebrainik 1:1-2 kolen Jehova inito neking'ololwech eng ortinwek cheterchin eng ortinwek cheterotin eng boisiekyok koning'ololwech rani eng Jeiso
Ako kole imamake Jehova yekitomo kobit naet ako kangat nguno asikobit koityi tugul sarunet. Kounotok ing bororiet age tugul ak oret age tugul ak biik alak tugul komametokei Jehova ai baoria. Ngo kiboisie mautik chebo bukuit anan ko mautik chekibo boisiekchok eng atindonik chekikimwowech ak kiyobwech ko imutwech atindonik choto tugul akoi Jeiso. Ngo atindonik chebo akot surumba, ngo atindonik chebo akot bokutwet, ngo atindonik ng'isiat chekikimwoe ko kimwou tugul akobo Jeiso nekitun konyo. Kounotok kuyo kakamwa atkai komang'ololi Jehova rani kong'olole tulwetab Sinai. Ong'ololune kipsengwet kokure tugul chemenye ng'ony. Kolen makolo sikoit betut yetun njorugei nyokomut ichechi chetililen ak itilile emoni. Keisto tengek ak ng'okik ko tos tun kitonondosi eng kebeberta nebo chekakesor anan kiboto chetun ingeleljin Jehova koboto setani. Ak tun yeking'irirto komasindak kebe koboto chi nekikakimokingen kikerotyigei. Ku kerbesiet king'yekit keeny teta kotokoborye ne kerbesiet korotik ng'emiu kole ngukamach kole koitititu kele acha style nelel noto mami ng'ala. Kong'yep ketoi nguno kelen kewatan teta kole kokolechok masikololong'itu. Makere kokoitititu kidogo lakini kawalak nguno kololong'itu. Mengen kole kikewir ma teta. Ko pot kityo ngong'oi kotioli kerbesiet. Ndakingen netyasi kometo kole kinye. Kounoto ngot kenamchigei setani kotun ndakiwatani setani kebote situn ilen kalya kilen oyo anyinye nebo kwong'ut. Ko nguno ngotoretech Jehova eng kainetab Jeiso. Amen. 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 Ko Miten ng'alal drama. kami ng'aliot na kamache atishe kora eng yoto ngina ng'aliot na kamo pasta ng'aliotab eng kekoshek chechang komuch keng'alale ng'aliotab kayanet ak kemete kayamiset nebo Jehova nekikonech eng oretab ng'atutiet. Kotebenech sirutik amu kotugul kokikonyo shetani akomach kobet kabwatutikchok asikobit keker yeking'alali akobo kayanet kele kayanet kityo ngon amamite kege. Ko tos kikuitoite ano ng'alionoto eng orit. Ngikas eng kitabutab Romanik 3:30 komwoe kolen kuuyo agenge Jehova akoityi nemanda eng kayanet chekikimuratan akoityi nemanda eng kayanet chemakimuratan. Koteb kole tos keanyun ng'atutiet koek nematile kiy amu kayanet kowol sirutik kole achicha kikimite ng'atutiet. Komwowech kitabutab Galatiek 3:23 kole akoi kitong'onyo kayanet ko kikiribech eng ng'atutiet. Kole kekiratech akoi koit kayanet nekitun keng'any eng let. Kale kiek anyun ng'atutiet kanetindenyo neimutyinech Kristo sikobit kiityeech imanda eng kayanet. Iker ile bendoti tukchu kibagenge. Mami betut rani neilen kikewirta ng'atutiet amu matindoi akot tishiet anan kiy neming'in ng'atutiet akosila tugul. Eng notok ko kale tilil ng'atutiet akowechi sobon. Kale ikesunotke ng'atutietab Jehova. Kale kikimite ng'atutiet amakiwirtoi amu kayanet kityo ngon nekikotien biik alake kole kayanenyu anegei. Kayanet nekiyoni kipsengwet ko eng chomyet kekasei Jehova eng oretab kerib ng'atutikyik. So kakonech kole kit nekimaimuch koyai ng'atutiet kosuldae ng'aliotab sarunenyo kiyok kipsengwet Jeiso nyokome asikobit kiityech imanda eng kayanet kikiyoni Jeiso. Komwa tiendo kole amri za Mungu sawa na kioo inatuonyesha makosa yetu ili tuende kwake mkombozi tukapate msamaha wa dhambi. Amri za Mungu sawa na kioo. Ibwat ng'aliot noto iborwech tengektonyo asikobit kebechi Kristo ak kenyor nyoetab kat nebo cholwogikyok. Bendi kibagenge ng'atutiet ak kayanet asikesuldae tetutietab sarunet eng kipsengwet. Kongoi. Amen. Amen. Kongoi mising. So Romanik
taman koitet ang'wan kolen amu Kristo ko kakesunetab ng'atutiet ko imanda eng age tugul neiyoni. Ko abwati ale kebendi kikesu kotos komwoe Paulo kitabut kole Jeiso ko kakesunet. Tos mite biik alake chekibwoti kole kikeisto ng'atutiet ko kongoi arap Marwa amu kaiwalu yoto ile Jeiso ko inendet ne toretech mamite kele kikeisto ng'atutiet. Eng notok ko tugul ko koborwech keite kipsengwet. Kotko mamite oret makinyoru nguno siku hizi komi GPS neiboru kole sikeit kipsengwet amu orani sikeit koit konyorwech Jeiso nyokomute kipsengwet ko kobate kisubi oret ole kikiborchi lagokab Israel koba ng'et Musa komute oret nekingen amu kiingen Musa isindo ba Sinai makikakoborchi Jehova itemuchi shortcut lakini ki oret nekikeborchi Jehova kole Musa bunyu obunyu. Ako orani kokimitech kimen tuguk alake che nyikisen lakini mami kiy nesire Jehova. Eng choto tugul kinetegei. Inetech Jehova kenai oret, kenai kele mi Jehova akoi tun koit Jeiso. Ako mat ing'unyng'unyi eng oret. Ingetebe ng'olionyi kesoman eng sait age tugul. Ingekutuny eng sait age tugul sikonyo Kristo sobenyo koek inendet neibusi eng sobeng'ung. Ako yekakobus Jeiso eng inye icham chitab kokweng'ung. Yekakomi Jeiso sobeng'ung iyai makenyi. Yekakonyo Jeiso sobeng'ung inai iwalake iegu kou Jeiso. Matukigeni kele tun koyoroni kewalake. Nguno amu ikere ak kenyoru kenai kele uiye ka Jeiso ni. Kito nekakinyo ko maane mamuane lakini Jehova nekakoyai kiy nekesuldaiwech. Ko simwochi chito age ile chamcham Jeiso. Chamchamdoito ano netomo ichamcham? Ko ongechamcham ng'olyondoni akesubi orani GPS nekikekonech asikobit kenyapan keitchi ole mi kwanda kekergei ngonda eng konda. Makonyone kutuchech amu makomi chi nekere Jehova akosop. Lakini yekakoit nyokonyapanech Jeiso Kristo amu kakewalech kekergei ak Jehova. Kimite ngonda eng konda kitebi ng'ony. Kongoi mising eng biikchok chekikose ng'olyondoni. Ongemwochi biik alak mite kutuswek kora lesson nekakemwa kele kinetigei eng dunia msima. Komung chemakase Kingeresa amu tos ile chito ara chito nemakase kutin. Mite kora angot lesson nebo Kingeresa, mi lesson nebo Kiswahili, nekit ko kutit age tugul. Mache sikelinken kora eng kutitab Kingeresa asikobit oborchi biik akot alak amu mamelen ile bo kutitab Kalenjin ichegei. Kimache kemwochi chi tugul sikoit Jeiso konekit. Ko eng wikit nenyone kebendi kinetigei lesson nebo sokol nekit ketar lesson nito kong'et lessonishek tutikin. Ko lesson kolen the living law. Pastor mwoito ano eng Nandi eng Kalenjin. Ng'atutiet nesobe. Kongoi mising ko lesson nekinetigei notok. Ko abwati ale tos komakomite chi netokoteshin ng'olyo mache kesa asikobit kitonone yuto ongesa muktoindenyo Jehova. Kimwoe kongoi amu inye nekaitou akoi nguno. Ra Jehova eng ng'olyo nekakeng'alale eng sirutik chemakat kotekeweny ko ikochi agenge nekosei anan nesomani asikobit kikuye asikobit kowalech kou Kristo. Tebi kobotech eng wikit komugul akoi tun ketuye kibagenge. Kilosun ak kitororin eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Thank you.